makerongang matawi nekok mama polong ben ani kok nyonya lis mabelia tengkang nekok mama pesen isolor kontak sesabar ate sesabar ani kok le yang pada alon gugup agun meke beki jadi Ari Ampo is dead santoso tanto rasa apisan dua pada rokok bila kamane nyonya ningsiko truk tapeng sore kok pon pada bila asari wak nyonya ida bila mahmuti wak aja marwah nekok warati pono pada ongga romana ayat tak ketinggalan seapisan ikawati padang udana kamar wak mama maring ngirim cimis ngawi apisan arek sabar arwah pada makretan wardi nur asanatun pun pada ngirim putra tapingsor pun putri nata pengsor nikah badale Pak kalipun maulana semon lejang lepalana pun pada ngerem tercukan Pak kalipun Sulaiman pen pada engke pen pada engke wiwi ani kok pada matrahim seberang Madura ani kok mabelia tengkago kalebun maulana nekok saiful ayana pator majarana rukun karya kenapa boleh ani kok sedari poteran le geni kok bedayayan tekok manteki dalam karya geni kok nekok ukila penilaian segentong sesepo pun pada aku rindu kepada Santoso niat lembek mula uki samangka pun pada along polong kaki pun pada along polong
Saipul Nyonya Titin Majerna Rukun Karya Orjikan jadi kok pada hakim Yayan Teko Wan Tegi Matrahem Seberang Madura Bedewerdi Dayat Nyonya Maryam Majerna Ongkos Sarukun Karya Cey Gusti Niko ka hakim pun pada ngirim bila Yayan Eko cak mak calon karja tak matrakim arwah kombelian se Eko cak arwah seberang Madura Eko hakim lek pernah pada ngirim Roa Aryo Majerna Galandangnya iya se Aryo Saat ngalusin aneh kok dungan banyak nang Sakalangkong mak pangistona Aniko Rusti elit mania santoso Aniko Nini Eko cak si akar jaan Sesa bola pun pada esto ika Seeka niat pun pada tipe Ruang hakim pun merengirim Tretan Aryo juga pun ngirim Tretan adanya tak akan tinggalkan Ruang adayat semajaran rukun karya Ani kok marhasan le Benyonya na pada akumpul ko Nape pole bila matrahem Seberang Madura Mabelia tengka Roa Rusti Katuana elit mania Abri Korbian Sakalangkong pangistona Dek lebulu Bila Rusti pun pada ngirim Juga warati hasanatun merengirim Ruang mama juga aja aminah Lebalana pun pada Aryo Ane kok werdile Panglimana agrok tapengsor Bila wardi aja juluk niko sepor tempor Iya Pak Mon ane kok le akumpul pon pada asokor Mon tak bisa akumpul dalam hati Mak rasa anjor kok Iya Neko Dayat Nyonya Maryam Sompengana aneko Pak Lekor Juta Rukun Karya Bejerna Neko Neng si Taman Indah pun pada ngirim Ani kok Mas Roji le Budina ni kok bededayat kok Bila dayat ben Siti Maryam Majerna Rukun Karya Pak Lekor Juta Kape pole putrina Taman Indah Keni kok sema keringingan Ani kok le Taman Indah setak cawi-cawi cinta damai Bila wardile ayana senam Hasanatun mamana sena Bila sahwani mama Deni Sahnawi bunda na Aldi Aniko emak pada ngirim mama Amanda Nur Hasanatun arwah ben Holilang Sesa pisan ida
Raja Marwah arwah pun ajajar berikawati sapolo pun pada jempol Gusti Santoso akarja bungana tadek pado tekama kumpul aniko sate jebole seeka niat ika akarja ejet mulai bila madeteng indah family esuting ben Ramayana bila Asari ayana dikau Werdi Ida reben pen along bolong wak makuti sukumpol pen pada ongkem sesapisan aneko pun ajar cocok banyak ongku eri banyak ongku leponana pada ngirim neku pese corak tak kabuah kumpul santoso akarja habisan nikoda dua tenang bunga aniko pada Apollo Neko margusu pon pada ongkeng Niko Ali lapan warati ngerem li balian Napa boleh Niko ayana andel pun soro ongkeng Tak kira nyorot Aneko pon pada kompak tapeng soro iya nih Ruwa Ali pon mare ngirim Wah mare gusu tak akan tinggalan Tak kira nyorot pon ada ongken Perak ni serah anggun Perak ni serah tak pagi abu saman Niko Markusu Retan Ali tak kira nyorot arwah eri habisan maklabat wardi kirim libelian santoso tante nangis tuaki kakak sabele kompol kapi andi niat Tak langkong beda ocan orang Madura bere sekone edeng sepenting pun kebagian nih wah wow dan wow ya motor saya bisa ke langkong santoso tamu ya boleh bisa naga bareng lah sip saya malam maju boleh so mata anu so Selamat jalan Pak Haji Busaman sumber urip mulia lah Serah mau lagi peteng jaraklah Tina Nisar jalan ke nih kau banyak orang minta aing ibn konawi sapora dek satu jena nih kaki pada pisan kangkui lares kik mik kaki bawi kadilawi mik kayak kemai
paropana setuju rombongan pisan ampun sami tanduk beda neng iya dekna labeng besom montak kalero kon-konan dari agentong tak atale keluar Ambon saling ngajendar sekaangkui lares pisan Ambon sami tak sabar ngiring anyoona saling pasadar iya tore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beden gola Eki Kak Dinto atas nama As'ari Ayah Cika Ida Royani Mama Cika minangka Eki Kak Dinto pisan sesepo torjukan Eki Kak Dinto pisan seanum tada lain salerana Simulje Mahmudi Ayah Kila torjukan Haja Mas Wani Mama Akila sasarengan beten golah dari rombongan pisan Eki Kak Dinto atas nama Agentong Taatale pimpinan Epon Simulje Bapak Jipno torjukan Eki Kak Dinto Ahmadi Holis Napapole salerana Simulje Ridwan Saini torjukan Tutun Napapole Eki Kak Dinto Taritan Hori torjukan Puladi Suki Rasid Sahrawi torjukan Eki Kak Dinto Taritan Suki Kak Eno torjukan Mas Duki Busro Sumili Napapole Abdus Siddiq jugan Emos sasarangan beten gola Kak Dinto guna Kak Angkui neptep bena janji sesaben seampun eka janji bekto are samangken sasarengan asong-osong lompung guna Kak Angkui nyabise de istana karaton Tapengsor Janji emas apa bula salaki tak tahu marganatika kita apareng oning janji emas sapa tikanya mana beten gaula tada lain Eki Kak Dinto Sutresno Rukun Karya janji emas Sutresno Rukun Karya ring bagus setuju debu ngutara aki setuju keluarga pisan abukte saat sadonto sesuai kalaban bukte kenyataan iolati setuju napon tade kaseseben posisi sohibul hajah beda samping kiri posisi pisan sesepo juga pisan senguda atas nama As'ari sareng juga Mahmudi Ida sareng juga Haja Marwa beda samping kanan setuju para sesepo beda neng bingkeng asre kaulaten epon bula atas nama Santoso Ayasiku torjugen Ikawati Mama Siku narima kalaban seneng ate tapi setika sesarengan songkem pangabekti natika sesarengan juga lebih suka napa panggian aresa nonto Santoso sareng Ika edampingi kalaban secepo Bapak Matrui Ayah Ikawati sareng juga Tumina Mama Ikawati
Terjugan beda Hoseima Mama Santoso jugan Miss Labia Ibu Madrui terjugan Ridawi jugan Esu Rusdi tak ketinggalan Sri Hartati seteja keluarga besar Santoso sareng Ikawati Espuwe kalaben dua Pangeran Tisa antarana Bapak Kalebun Maulana sareng jugen Bapak Kalebun Sulaiman Sutresno bunga Jember ningalidika sesarengan pon atong rontong enaunge kalaben grup agentong tak atalik atas pimpinan Bapak Sujipno kong beda nulis wakil pimpinan torjugen beda Abus jugen beda Ahmadi enalika satsantop pangkipisan nyopre jerna pangkipisan nyopre jelas dek 70 santana karaton tak mabilan jeng leber pamator iya tore kang wilaris dek Paseman Agung tapingsor semakerongan ngatore longku matur sakalangkung ka Mas Angling Kusumo ro omagem pengmalate esekot kebaikan lampi kebaikan lampi kalampi janji sesapan bakta samangkin pun pada abuk pisan pun tak parcoma dan kaula Asari jugan Mahmudi bakta samangkin pun tepi janji pisan kaula Asari Mahmudi iya tore esekot ing kebaya kalampi sara sabak sarapan polo atas nama ten kaula tretan Asari pisan pen Mahmudi samangkin pun pada nyipto ikan niat kaula mulai bilan pisan tak parcoma kaula seandi janji semangkin pon pada atong rontong Ra'ama gembeng alate pisan tak makala cak nering sepuh gembeng maber janji saben nikah pun mas along kuda taping sur kaula tada epang kia-kia ngereng pasaper pisan akan tong tak atale pisan
gentong tak atale. Alongku sampian bisa asari cukan mahmudi najan alamku kaula tada epang kia kia tada epang kia jadi Mas Sutresno bakela dua pisan antara Asari sareng Mahmudi. Leres Kak Mas Angling Salam pangapora EKBT dari Labang Mesem sampai Tantuk bisa ngepost neng Edinto. Sakirana beda tujuan lain le. Leres estona Kak Dinto beda sakonik Kak Dinto. Sakonik berma. Ben kiba. Oh, Pangisto. Pangisto tante Iya, Tore. dari Agentong tak atale. Nyata namun soal bagi bawa Pangisto nomor betul ekor. Ketiga. Tapi mun kakaula Kak Dinto nomor setong. Masaknya bisa alemboy. Maksud bula mon bagi ba aniko Mas alamateri aniko nomor betul ekor. Si nomor situng putra naman terjudo pasti. Amin. Kaniko. Si dari pisan sesepo Asari Ayah Cika torjuken Ida Royani Mama Cika Kak Dinto aben kiban apa betan tadak lain Kak Dinto beres duton ajumlah petolekor juta 600 duton petolekor juta 600 Aduh, iki. tambe minyak Kak Dinto 5 gembreng 1.500.000. Nah ini Kak Sedi Budi majarana ongkosa gelandang nih Kak. Ongkos gelandang. Engki. Gelandang nggak boleh gini kok bohong. Ah benih. Benih gelandang. Yanto kan to. Oh majarana Angling kusum. yanto gini kok. Engki. Situng per 4. Sapa rapat gini kok. Sapa rapat. Kak Bo. Tiga tak nangale. Abole ka Mahmudi ki moso kasari. Ula benih beras ada para patena. Tak tahu mik bule tangke osa gulak kuon mik soro mule pasan. Aniko benih sapa rapat. Tiga kali romaja. Berumpa. Coba tas makangkuy. Pak Lusin satengah. Pak Lusin satengah. Saya ket 6 juta petongatos Jumlah nah. Jadi kasangku gelandang Pak setengah Lusin 50 juta. Potong pangade petongatos. Kare? Saya ket 6. Kare 56. Bodoh pangade? Bodoh. Saterosa? Total dari sepo belum polo 5 juta belum ngatos. Anom samangkin gi. Anom. Dari salerana semulje taretan Mahmudi. Ayah Agila torjukan Haja Maswani Mama Agila. Kadinto apareng sumpengan pangesto beres duton petolekor juta 600 juga. Esosol kadinto telur 2.000 kapesian 4 juta total rokna telur 2.000. engke Borong maajom mah telur 2.000. 2.000 tak hunangku. Mon pas ajam du patarangan galak telur 2.000 keniko. Iki long papolo. Oh ilong papolong ya toret sati. Tambah rokok Surya kadito 12 bal. Kapesian 50 juta 400 total keseluruhan belum polo 2 juta Kak Mas Angling Kusum. Oke. Lu Bula bodo pesen juga dari Santoso. Napa? Sakalangkong long kuna pisan iring-iringan ereng kalaban agentong taatale. Along kuban pangistona, along kuban sompengan na. Namun Santoso nyonya ika atas nama tapeng sormat hawi semakerongan aniko tada ipang kia-kia tak pada kalaban karja-karja selain tempat niko sempet anyo nasapora. Gila ki.
masalah Kak Dinto tak apan pun apan. Oke. Pokoknya si penting pangisto ate ka ate. Pokoknya ate antara nagi kabon gula antara empat mata Empat pakun sakse. Sakse. Nah, Mun ada sakse tak esa. tak esa, tak Tak bisa. esa. Tak bisa. Mun tak ada sakse, ani kage berburu. Mas Alas ya Mahdi. Masalah si Mahmudi Moso Asari ane kau tanggung jawab petika mun masalah si Santoso ben Ika tanggung jawab pebula. Iki mangken mintel dimin ki. Talakong dak kasih sepo Asari terjugan Ida Royani keajunan. Tak usah sial Santoso tika akar jeni ko banyak sempenan nago Pangesto sebelum 5 juta belum ngatos pasira Kak Dito segibo panjenengan nggih. oh ebetei palistik Burung ngalak dari bank ebetei palistik palistik aniko tak bisa narema kau bisa tuh tres gelu Lah. kau tuh tres gelu lah belum 5 juta dot asal belum 5 juta anika tonggo esak se nika nyopreta ailangan abang kok raja tuh samik bila kang kok lah kau mati tonggo esak se oh, dari Asari terjugan Ida Royani bodoreng boteran muni boteran saratosan muni boteran saratosan tak tahu Tiken, Dinto santai santai patenang cara gini kan Jano tepus pun katuanai dari Katuak Grup Katuak grup sekawajiban tika sekawajiban tika oh kegera tak keningalan bila bada Asari tanto nani kok beda ida mama naji kasabar warga mun bebini sabar warga Sabarwarga. mun bebini sabar warga papa ada tak apa pergi tembongan tak berak salah aja salana tak kira nyorot tayang kak boleh kak masuk jono tak tekan ten oke nyorot mun mare nyorot Nyorot. mun mare nyorot Kak Mas angling kusum angge bobotan sedari pisan sesepo ajumlah lung 5 juta belum ngatos belum 5 juta belum ngatos Asari juga Ida Royani tak di otak Oke. saat samangken pasragia menggoda panjenengan lo engke si Mahmudi waduh dihma si Mahmudi si Mahmudi badan yang tuntut si Mahmudi waduh badan yang dihma tuntut waduh kia sombongan nah Betul. oh mun bade tarima agel Nika, tarima nyorot dulu. gelu nyorot gelu saya nggak kegeren oh. Palistik celeng ICBC mun esare pasaran nom melia tak kira nemu kodu sare kabang oh tuh saya kabang bangga BRI belum 5 juta belum ngatos ebu dari Santoso Montade Niko paro 2 paro 2 kadean berak nama kalar sakse perak sanunto sotengan iolati sa umur hedop banyak simpenan nai sabut dia bila pada Santoso pada ikan Roa lah kotu norok tika kotu norok senga cok setruk kabudi oh ikai kemah aduh Ika
campur katandok naikai mak odal katuaan ika mak ko selong kalonga agelendir cukup tangire kok sia Uni tangire. napa gini kok Cakala. cakala Ngetek untuk nah. sela beria long kalong sepandaan geni ko mas tekana nyiroro kudil Kidul. kidul si bunay tase Kudil. bunay gunung kudil Kudil. oh Acara sing kaping 2. lo takok lopot mamasok muni bobo ibuan Oke. muni atas lebih serajo Parempen ya, Mas. oh Takong ailangan. Tak lakong ndak kasih anom. Kak Mahmudi terjukan haja Mas Wani. oh Kak Dima gila, saya belum polo 2 juta. belum bolo 2 juta sompengan pisan saya ngude Tak langkong buka. borong pa apolo juta ratus oleh nawi bunga na detik katuana tapengsor bila akarja tada karja keni na karja raja kapiko Atas nama Mahmudi. Mahmudi Ayah Akila terjukan Mama Akila. aneko pese kapi Pesi kap. aduh Bende setesi ya Kak Dito. partajo gula aku rindu kepada Mahmudi sia angko katu anak gentong tak tali Kani ya. oh Mahmudi jak paseret dompet terbuka salereten Buka. salereten na buka Seret mun tarik saksena. seret Seret. ko besana mon karja maraniko dua nape melaju panyitong kan korbian tak kose tore pada tore bunga tuh ang bula mo na karja wibisan ngala telokan ko besar Kuncir mun ho telok. ho 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 Tak langkong si Mama Agila. Haja Marwa isang berempah mak ko se emas pada nato ko terang ajalan ading gerending ko se long kalonga ni ala ko siang malam lengkeleng ngamara lente Maralente mun se haja Mas Wani. Abintang katela kalana. Gelong agung jogo. selok na model rong bireng jak naring tua lambe model rong bireng matawi ko bosa Kak Mas Angling Kusum. Angke Sakse ampun kalastari. se santoso tanggungan bu Nyopre beden kole beren Siap. kiring kol pekolan tak berek. Sak samaken isra dia udah kapanjenengan. Sabenika santoso montak majer paro dua Aro dua oh kada boleh santoso salah nama tetipisan dua saya ngakarempek sabelun nasan masalah setika si asari bon Mahmudi keniko panyitong lah cuma bulan majer nyitong mabidi sanjok panyitong badua padua dia oh tapi jarang banyak sempenang toko petobles biki Jakarta petobles biki jual lagi kardus tak iya ambil perkara Maria jual kardus jual rokok nah Toko pentables tambah-tambah. pola namun ngangkui tanda ahwian ibon anggun Oke. ampo setruk bila Maria mater korpian yo ika wati ko beri wati budina iya tanang may temo pora ika apa upacar mak gaya ongku taretan seta andi ko Ani ko bone pora.
yokir ngene. Sanunto berinto tika ya torelong kuda agentong dadale tor juga sateja nama tor sebu sekalangkong tutun. Tor sekalangkong. Iya tore. Yan, Oi. takok siap bisa nangkok. Bo. Sompangan motos atos sandim masih oleh aja lakukan apa ra gendeng. Mak berak ngarkaran di naureng. Cangkrek genggong aduh ratin mada toron on-laonan yeni mada toron le nape pole ajeng tindanuro lencelenan iya ya selamat datang Pak Serang Muda Om Langkong juga bersama Sedari Gili Yang Matrahen Baru juga Cahaya Purnama Lokal Siaya Panas Dingin Baru juga Taman Indah Kira nyorot Anti Ebum Sengaladek Pendoli Mo Aleng-leng Harapan Jaya Ambos Mania Kong Langkong juga Putra Ababil Sedari putaran juga satu jenis Samora Dumadele Ahwiani Anggun Toron Aniko Aberenggula Stop Jeng lanceng tebun Jeriana Ambar muda ku sialong kubon cewek-cewek nah kiai lah sip tor juga tina sebut deki saya tak sebut kok nikah pola nap tempat pon sempet kik pangki sampai nyeceng ben si makerongan oh langsung nang tengi wah putra saudara juga bersama iya tepak putra saudara Burawi juga Haji Hekam nape gending ketika langsung nang teng niku ada telopoluan dintoh sekar ganggung lo mampaipon Irfan Sanjaya sekar ganggung tak kira nyorot senan tengah Ani kok ayana Andin apolong ben Ali iya tore nyereng nante Marena Sahnawi ibanang dengai Ani kok beda Jumli Ali juga margusuaan salam putra saudara tua asan ponano Mas Rawi nyonya Elis mabelia tengka Moju nyonya Mahwani nekok moju mabeli tengkale mabeli tengkal wakar pandungan senanteng putri-putri na tak kira nyorot ane kok pada bada beda gentena kepak toju ko ngabos Irfan go bosa calelet putri-putrina tak kira nyorot samper nyiceng pangki ibon si makerongan go putri-putrina tak kira nyorot
potongan. Putri-putri rasamperanya jenglek areko pon anomku Esangki iben sepak korongan putri tapeng sor Ngerenang kena pasamporna Iya, tenang jak nangkok iki. Yuk nomor situng dari bebeh ke atas panggung Akadi. Akadi, layang-layang. Sampai renyekeng. Selamat datang Puser Alam Bapak Haji Nur Salam Bigen dari Mare Tak Mare. Logulares. Yuk caklak panyaman le. Ane kok tak kira nyorot Bila tompok gini kok pon pada alongku seeko cak le tak roniro tanggal 23 bulan sanga akar aja disarompen kalungku adik kok beda pasopati rang-rang tedung Popos Jaya Putra Jenang maju mundur Ruak Ali Agrup toko salam tak katinggalan Puser Alam mikok le apet lepet ko sele Wak pusari seakar raja sampai nyeteng putri-putri na pada Apolong putra saudara adik kok pada Apolong Pak Hasan sate mon satia sate patenang kamu ya tak bisa rampe nomor 2 tak bisa rampe Pak Haji Ekam tak ketinggalan adik Juken Hasan Juken Honor Aan Sakalangkong pangis tona pangis pada ayana andin engkau tanto nama beli tengkang mada ongke putri na tak kira nyorot sesampernya bagus tak langgong lagian ka diborok terus lagian ka diborok tongkang ngabolan na nyelet katemu rengin angin takut malek lasip beda Irfan juga beda Ali beda Salam Moju juga beda Mas Rawi beda Aan juga beda Aryo Semanggi lasip orang boteran mengak-mengak betian na din nak cara ria tradisi nak leburong nong Sarima akar raja tapeng sorong tanggal 23 bulan sanga nikah betona
bila dapat katangkal telon lekor taping sor yatorana longku yatorana longku semakerongan sakse ebon putra saudara Aji Hekam sakalang kong pangistona along palong mana putra saudara le Aji Hekam tuken asat ayana ande ani kok juken pada Aryo majerena ongkos sase tak nyiksa setengah lusin nape polewak pada Ali Margusu Aryo semangki ani kok salam calon karya juga dari tak kira nyorot ini kok salam calon karaja Satnawi ini kok saya samper ngecek Apollo ben semakerongan matawi cara ni komun karjana agrup raja mon karjana agrup raja tak kira nyorot apa ngapora stapeng sor sedare maa acorak le acorak bermawi mak usai pangal kalwi bula asrau panas yanto tak kira nyorot sebungso tembang hujan bangki corak kalampi bula baca mak bula baca ini kau capok aing kedamaian wi tak kira nyorot ali ala lancor otere bobo boy lamba mula ekaniat jak reng tika pun tepi janji saat sananto tika tepi janji tak kira nyorot teh bungso sakalang kau pangangkup ipon sakalang kau pangangkup ipon lak corak nayanto bila pun panas corak gula jangan bila panas jangan nanda ketika odik wi orang odik pasti ojek le orang odik pasti ojek bila alile nak tepi hajat ngapa nyata bila enak janji sesapen janji sesapen sampai nyiceng nih kok ben semakerongan kok Saporana atas nama dari ketua Tabensor dak kata moy kalau mata yo indah memilih kesalahan nyoon tak kira nyorot sebungso putra saudara kong langkong juga bersama tapeng sor mun ani kok le tak kira nyorot beda imam bagus juga salam le neko anor apa boleh busawi ruak beda ali juga Aryo semangki makanya kok le pada nyonya titin majarana ongkosa rokon karya Maria tun pen Mariono mabeli tengka niko elis pen Masrawi mabeli tengka neko ali juga Pak Hasan putra saudara
jule apolong ben Yusuf bila Ali katuana tak era nyorot Markus Subekelan Mas Rawi nape boleh kenika Irfan Ayana Andin juga le pada along ku Asari Hakim Indah Family Anyo ona sapora manabi kurang puas tak kira nyorot Pontak kasamaran Pon kawaningan sateja Tempat tidak memadai Semua undangan sudah membeludak sehingga Seluruh panitia sudah kelabakan Bersama Tapeng sor ya, tak kira nyorot, mohon maaf, manabi kurang puas. Mohon maaf, lahir dan batin. Aduh madele, anggun norok bule. Ngala akala beng, eke bo ka nomor 2, ka nomor 2. Nomor 2 mulai kita meto are roak sedatang le selamat datang jengker sakti le du jengker sakti mata tikale norok bule mata norok ngalaan Dungan kala beng penjunga dima Ceentara le Kala beng mesem Kala akala beng eke beo Maka sepoteran boh Nikok bede ela beng Aniko Agus Cek sekemase Anyama Agus kok Anyama Agus Aniko Agus Bila Agus Nyonya Mawia Aniko Agus Nyonya Mawia Kak Dinto, ebek tak ada grup kor masuk saya datang epon dari Pulau Nirwana. Anggun de emar yakian benahwiane, gue malah juntar kaje dia. Siapa sorontar kaje dia? Saya dari Boteran Nyoro. Ya dan ya, nyonya na Agus kone ikelu. Kabareng kaje dia mak temo cek saya dari Poteran nera tak kalah pangistona ka saya dari Romben kok. Pada esto taretana Santoso kapi, jakan jana. Saporade Persatuan Bagian Dejetase Kong Lakong Wilayah Timur Daya Kabupaten Sumeneb Sapora amar ke ampon gelek seetamen namun pribadi dari Angling Kusumo tak bisa berbuat apa-apa amar ke Kak Dinto keputusan ampon bulat beda etanang epon ketua tapengsor bersama Bapak Tuan Duma tamoi tak bisa erampegi Tolos engkau tak tahu ngejom sandal ya. Nyonya na Agus, Nyonya Marwia. Kibo nyirang lah cuyan. Sip, mau nabisana Anggun, maabisana Kapoteran. Poteran da korbion aku lap kalep. Sajen tak kok mun kapoteran kok yang. Mak ko siya bisa na ka orang poteran nebu ka poteran being mon kok takok. Kalau ban setok gedeng arang are.
made jalan le on laon jalan on laonan rang arang aring rawa akrab karo masuk tanto nade ripotran along kuben pangis tona arang-arang aring roa agus le pada alongku Pak Marwi ale rang arang arwah agus penanyonyane dari poteran kon along dari poteran kon along agus arang-arang aring apel mas odile pada alongku mon ani kok pada Pak Mawi rang arang aring sesepa pada alongku akrab karo masuk sakalangkong pangis tona arang-arang aring Bapak Mawi ale kenika sesepo Segala agung agus Maapalang aguna Pak Asri ane kok Rahmat Ben Hodri katuanane kok kormasok lek Arwah Adri Ketuane Grup orang masuk Segala ngagong along aguna Adri aring Niko Hodri nape pole niko bedeng apel mas modile man aniko bila rahmat katuana kormaso nape pole ruak bedeng otrinik Pak Mawian ruak sesepo nape pole apel mas oti ruak agus benyunyana madeg ijo on lautan madenoro munyina tabuan le Arwah
Langkong Agus Pangistonako Pak Mawiya Eko cak sesapo Arwah ka itri Indah family Mak bona longku Sakalangkong palongkuna Agus tak langkong de Agus sombengan pon eta rema pese buduk niko pon etabur dadi korbian lek korbian Pak Mawi sangwi berempa kan sangwi berempa sesepo mak corak pelek balik pakun ibuan se Pak Mawi lek Agus nyonya Mawia yuk medeh korbian nah bule tahu kau orang poteran ini kuadat poteran nih kok dek Pak Mawia siap pagi jagi lek balik obenga lah si ba dua korbian 5.000 tak rusak pasaran jadi ya mun ibuan je papolong ben atosan mata rombu kok Sewa rombu rayang lah si Mawia si Pak Mawia mon tak kewajiban tak kira apolong mon tak kewajiban lah siapel Mas Odi mak ko si yape si tua si sepo mak ko si yape majer apel Mas Odi ya majer le majer baru mamai ko boy amay na kene ya boh tika aparat muni poteran muni dinto ring biasa tika muni poteran aparat tak ada korbian jana ada tolos tak dua hari ya kan anu ka rahmat ria bon hodri udah di Maria rahmat bon hodri udah di Maria lu saya lanjut ngeneng jajan go setoran mat berman ria go Aku tunggu Cakna saya hodri bon rahmat senjata makan tuan ria iyalah boleh kok Ya, ekalaga ada milopai Pak tenang siapa sih nanti ngato cik oh sip minta aduan uul sareng dia Dewi Sinta seepentani kok bali ngunina Agus ben Mawia sesepo niko bapak Mawia apel Mas Odi juga rahmat ben hodrile aniko mak se adampingi ko Parman juga apolong sakalangkong pangistona antos saki ambe kile aniko pengetorondang bila Agus ayana asril Mawia mamana asril nyompeng tande neko lalema pasanta esagoni neko lalema ruak agrop kormasok rahmat Jukan hodri apel Mas Odi minta atarina apa nih kolek oh nangteng dari dina sakeja langsung ke atas panggung tocik lo mampai pun tocik langsung ke atas nyaman jalan dari dina area kibo dari dia kaburu de emak aja sati akar jesit tungi dina iya dina awas dekik bila kareka grup-grup dina ya mun tak rampe petok kok Tak kabuak panggungan latina tocik Agapal ban Mas Rito koknya iya le C A
Majalan ke panggung. Oh. Irfan Torot lek. C. Roak lek bede mawiya bet Agus nyombek ongkos sang tanda roak abolong agrokor masuk pada alongku kare perak napu pinggir tase cak nabule celep marena poton niko do kera celep marena kose poton ambar moda mak kose poton le Cek. Geni kok pada Harman Rahmat juga Hodri Om ke kapi panggung ngakabua Agus Ayana Asril kare duon kare isramah kolek kare kolek musuh Irfan kolek ben Irfan kare duon si hati na cok si kotak-kotak pak kuning ala agi tak saromben saridok nah pokok cok paling cer dari saya ket kok lah kolek ngicum panyaman oleh tangke ibu terani sampai palebuan iya ke tampuk natase Neko Agus Ayana Asrile mau yang mana Asril Seratin bocah pacar nak sombongan napakan geniko Harman geniko juga nyompang tanda lemah neko aramana palong berbula kormaso neko Harman nape pale pada Hodri ban Rahmat apel Mas Odi waduh dimai Hodri ban Rahmat apel Mas Odi penalong palong Agus semangki ini kok juga Aryo nyombong gelandang niko setak iksa satengah lusin Aryo ropon pada ongkang pada ongkang ayana pato ane kok bapak mawiya sesepole bapak mawiya kabilang sesepo neko Agus sedari polo poteran nyompong tanda lalema mawiya nape pole geniko kor masuk pon akalar karan kanjana putrina bodo bobo tak milo bagian narun turun nengan bila Agus ayana tadi temor lega mawiya mamana Asril lek nyompong tanda Nikola lema Agus sanemo asur
sama kira pada long Pak Asri Aniko putri nakor masuk Fiona sedari pulau Nirwana tak sanimu pono pada angkat sanimu besi nama poni sulur Pak Asri sakanan kong pangistona bunga nama tada pada sisa bala tapeng sorani ke bunga dari potret pono pada kompak putri bunga nama tada pada aja jauh aku dah datang rumah sadeng dari Estona Agus aja jauh aku dah datang animu Wasih tapeng sorbet kor masuk dari puteran Arwah Rusti putri nakor masuk nikok le Persatuan Elit Mania Jakarta Arwah Retan Agus Mawia Nyumbang Tanda Nikola Lima Arwah Bode Tretan Rahman Mbak Mama Aniko pun pada ngirim Otri Bila Parman Sus. Pakmawia Aniko Apolong Ben Bulong Fiona nikok le badarusti semangki ini kok le akrab kor masuk bila rusti katu anak elit mania ruak beda ariole semangki akrab kor masuk nyonya mau ya mamana asrin bila rusti laben edi balilo aneko ayana asri Ayana Asril Mamana Asril Sederi Poteran Pak Mawia Eko Cak Seseporusti Rahmat Lakena Mama Tretan Otri Awak badannya Idris Aniko pun pada keempat Santoso Lebele Kasim. dari Poteran Agus Ayana Asril Mamana Asril Nyumbang tanda Niko Laleman mamana asrile nyombang tanda lekok lalema deko urus di peserak esolora Aryo nyombang gelandang lalema bula tak nyangka katikale jak tetia orang potran
Kula ate arasa heran le ngabesti kalaju teti putri nagor maso Putri nagor maso bila kor maso wak bede harapan Indah family Bapak Monewa sesepoyanto juga Bapak Mawiya tak katikan wak bedek rahmat rusdi juga Pak Apel Maksodi Neko Yo. mama pono pada om gegong Neko bolong Matur saibu segala gong segala leki atas nama Tapeng Sor Anyona Sapora de rombongan sederi Pulau Nirwana menebi tak pada tradisi kong lagong juga menebi kurang sampurna along kuda Tapeng Sor terjugan pribadi dari Angling Kusumoda Satunya Persatuan di wilayah Timur Daya Kabupaten Sumeneb Anyona Sapora bisa nakun ngabes tak bisa bertindak apa-apa ya atas persetujuan dari Ambar Moda nomor telo Kak Dinto Soti Otabu Poron kasokan gabung kalaben nomor 4 gitu. Dumadetoron ila bulan ajeng ratit madetika turun dumadenoro len lencelenan dia nape pole aduh yeni nuro Le yeni toron Tika soro toron nomor 12 mari asar deki Mun entara le ka ambar muda Rawak bedeng Taman indah panas dingin Serang moda pun alongku Ampos mania nak hati sakala laki dan gaula saporaki bisa noroti pon apa kesukaan epon siampon teti kesepakatan mungkin pon teti terbaik hak terjugan lokal jaya atas nama Arif Sanjaya bersama Cahaya Purnama tidak ketinggalan esosol kalaban Rabu epon panas dingin si akarja tanggal 19 bulan sanga kong langkong juga Taman Indah tak ketinggalan juga bersama Ambar Muda siampon pangki kalaban samper semakrongan putrina Tapeng Sor Negomat hawi biasana si mangki idinto kecung Irpan Toron boleh ayo pande tenggarus pan kadua Iban Mathawi keniko apa ngapora atas nama Ambar Muda kong langkong senare madeki Mathawi Suko wati gantian Ben Mathawi laju Pangapora kaula Pangapora Ambar Muda along kuwe Tapeng Sor Ambar Muda along Longgulares along polong le bana Taman Indah le
nampa ngambula aing aku bulan sapala tangkel peto matawi ruwaan risek akar raja kile pak kalebun aneko pon anungku made matawi tikang ane kok mathawi mangkiana kodung aing domat mon ane kok le pak kalebun bentelan sanong toma pon alongku longku Pak kalebun materno apolong ban abbas sakwade putri tersanjung nape polele nekok panas dingin apolong ma ambal muda apolong ma ambal muda lakana nomor 5 beda di main arwak le nomor 5 dekik mari asar kok apolong apa kalebun kau dah apolong beni salah nangkok biasa bisa tak beri mereka nomor api tak along apolong mon beri nomor noro urutan pak kalebun pentelan aperi korpian matawi yuk jaga keneng kasangomole sunawi alek pun kangomole ane kok cahaya purnama le beda hoset juga doa beda tepawi tak kadik gelet gede kok lagi na anggun mata eka bering le nape boleh gede kok demar lagi nanggun tres ane kok le beda asrawi juga lagi na tanda ong ke amak dak kapangku matawi dak kapangku lah Ereng dari lepang atau jui tak kertak kening jegoi tak kening jegoi sapora ki sapora contoh de acara saya tak bisa rampeh sapora saya serang modal amarak masak asati naik kepai mulai gila nyati bakar-bakar ambar mudale tujuh dia akar raja bulan sapolo Panitia. tangkel peto panas dingin tangkel sangabeles bulan iya tepak putri ambar mudale pon pada kompak apalong ban putri tapeng sor semat Mathawi. nape boleh wak beda lokal gaya juga taman indah aneka pada Apollo ka asale neko sempat ngirim ruwak arep juga ayana pene dersono pon pada ongke pak kalebun bentelan pon pada siah cahaya purnama tak nemu kenangan di kok
simpukeun cupat lan kak rahim ayana kutsi akarnya bulan 11 akarnya bulan 11 sakalang kompangistona ani kok ben putri ambar kemama mana Febri kok arwah pada putri ambar muda apolong ban bulan ani kok lek pada Rusti mabelia teka Mbak Sati akak ngasih akar jaraim kalebun mater no di baik mada tengah indah memilih ani kok lek pak kalebun bondelan mater no arwah pada arep cukan darsono kak sunah kui bila osen lakena bula mata noro kerong ada pada salam kerong dari bula kak buak bila darsono rahim kentongan hati arwah asis perak misemalono lakena tanda ani kok pada ngirim Rusti ani kok pada titin majere narokon karya pak lekor juta pesen ani kok pun banyak tapi boleh ani kok nyonya Maria tun mabelio bila sunah wile apalong ban pak kalebun pentelan ada ketun Maria ane kok pada ngirim Rusti ani kok pada wani apa saputri tersanjung ko ade nalisa majere nekok ori rokok sabal rasono rahim nekok hanan polong ben bula arif apa sa putri tersanjung Menak iku alok polong nomor 13 mari maghrib lokal mending timur nekok saklara em ayana kutsi mana peri nyonya kasim nekok pon pada bede kak supat kana pon pada onggang pon pada ambar modale panas dingin akar yo taman indah yo indah family dewa lokal jaya Odi nyanyian na gelulek malah juga gendingan malolo mulai gelek. Pokok najak ngodi gending ke maroi. Uul, dia, Yeni, Mina, Noro. boleh para masak asengkoknya Poragida dahulu berenang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu baru kemudian bersenang-senang pahit rasanya empedu manis rasanya gula sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu baru kemudian berbahagia.
Yeni dia desa. Ho ho ho. Oh oh lenja. Stop. Musik jari ya angku ye. Saya malam bro. Musik odong-odong bro. Ya. Iya, pada nasi lebet rumah sakit di tempat. Yuk rang-rang tedung deretan nomor 5 bersama Pasopati Popos Jaya Putra Jendang maju mundur. Tidak ketinggalan juga bersama Putra Ababil dan juga Harapan Jaya Ambos Mania Lokal Tepo. Tidak ketinggalan juga bersama sang putra-putra kehormatan dari Ambos Mania. Apa? Mare bocah tulisan bermaja ya. Pengumuman sahur grup Ababil sederi coba dari Dimau Jawa Timur dari coba Pasuruan bila sakit dada Roseruan lintas Jawa Madura bulan 11 tanggal telok mangka tedek bere anyo ona doa dan restu malar muka atau muaka bidui seraja Do bara dema ya. ka Mekah Oh. malar muka temu ka bidui seraja pengka laki depak kata sana kak betak ning toron yuk 5-6 gabung petok pasan mantek nasial serang mudai kala amarenai apa dia ahwiani mata toron ka Agus berem mah salah apa Agus kahwiani kok supatlan dia berem aja dia turun kasih kemau nah Engkau antara kasih ke mama. lah berem tak mau ngedingnya mana supatlan maditing Ntar kasih patlan. Gus dapat dada Gus binina ane seran ka supatlan Gus Cok kompore rahasia. Kang Mas supatlan rengen seganta. ada waktuan nah lagi apa kok Ya kang kok sengkok mama. aduh mak genggu terus Guste Menggeguk terus lagi ya. terus lagi ya Mulai kelak pada jenengan asek ya Rab sarang atana kaula Kang Mas. Berma mona tak teka sayang. Kang Mas supatlan harapan jaya. Oh sangat atana kaula pada jenengan Kang Mas. Bila enggak Kang Mas kacana cina mangakana tak apa na carana orang ganteng cek pate parjaja supatlan jadi ada ki ka Agus cara jeria ki ya tak penjara gua kau dia lamin tak boleh na cina Kang Mas oleh istirahat si Agus kelui saare beri tak boleh cuy Kang Mas Agus lagi minta amat boleh na cina orang ganteng seneng Besar alam le tengger sakti. Ane kok pon alongku. sesaratos pun kita rema Kang Mas sarang kaulah kabalan jarang Lokalawan ling temur merah tinggo longku lares berapa mana tak teka Kang Mas mana tak teka tak cerita mengapi saja mana reka kamu sangat Kang Mas siang malam tak nyadar lokal muda bro selamat datang lokal muda selamat alongku nape boleh putra batang-batang lau enjung Haryadi arwah enjung putra batang-batang Kang Mas Agus marang-arang dedung Pasopati tak kating kelan Kang Mas ada sama ken ada kolong apolongan sesampurna lokal ampun tanah tengah
Gusti tanggal 19 bulan Sapolo. Ruang saged ampos mania kang wes samanya pada anakku di daerah Silo. Lokal ampun tentengan Sarnoji Ambos maniane kok pada abolong. Di daerah Silo seakarnya juga nakama kalau negaraja raja. Tanggal sakemi akaraja Pasopati Pasopati makale bulan salam Putra Cinang Longkulare Andini yang kata raja Putra Orang-orang Titi bedu Karaja nakar salamat tanggal 19 le bulan Sapolo Pak Kalebun selamat akar je atas nama Pasopati. Tanggal 19 Pak Kalebun selamat. Wak rang-rang tedung pada Apollo. Wak Pasopati tatona pun pada bodo. Ruak beda dengan Popos Jaya. Monsanonto pada Apollo Polo. Tanggal 19 Pak Kalebun selamat. Harapan jaya pada bodo. Bila supat lan keniko lakena tanda. Ani kok Rasidi pentole putra jenang akar je nape boleh jidar silo tanggal sagemi harapan jaya. Bila Kak Sujipto arwah pada bodo. Hey. Kalebun salamat. Cek hey. Seeko cak arwah Pasopati. Pasopati. Oh Pasopati kalau budi selamat agar je Wak Pasopati tantana harapan jaya yato. Wak rang-rang tedung tantana pada ampos mania. Monsanonto pada bodo. oh Bila Kak Misla seakar burung icung mulai kulak tuang gundi. Sianjuk rai. Napa pelewak sernuci. Tanggal 15 bulan Sapolo. Mada tengah indah family. Ibu Sekak bibik lakola. misra indah family. Serasi di pentol tantona indah family. Irfan Bodoyo Naga indah pemilih Aniko sakit mafia dingin sarang muda. Seeko cak mafia darah dingin Kak Amir. Roa le Saka lenggong pangit istoko Kak Suki pun juga tretan Suki banyunyangan. Agus kirim dari Bapak Eri. harapan jaya le wakama akaraja Juga Kak Kama Mada tengah putri sastria. Indah Arwah pemilih sahur
tidak cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma, kasih dan rinduku ini sesme hati ajeng mata toron. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun padi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu idamanku, dia nomor satu pilihanku, gadis sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Tanda kudu toron. Marina beluk, marina betok beluk deki sangat. Putri dari Serang Muda, nompangi tengka tamoy, nompangi tengka putri, penta abelisen putri tanggal 14 sadu malam telur reki karjana tulin jam saare kia. Berumah tamu ya yan. Yuk calon kalibun kolpo gulu nang teng Warsito. Napa nang teng galek? Talang Warsito Asbari polong ben asis nikah halil ben santoso, ben santoso. Nape pole pada mat bekar geni, ane kok juken pada mas ritole, juken pada salamot ramah rituan bila alal along bolong sahir kendrak katuana Serang Muda. Holes Putri-putri Serang Muda, calon kalebut golpo ando talang ko sama ngeken pada longatku. nyior 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 Sama ngeken putri tak bersor, Serang Muda pun longatku. Sakalang aku longatku. males Arya tageng balas dendam pria abid eba toju eba abid langgeng kiai Serang modale akar rajo, akar rajo. masak sate nalayo Ruak bederama
Ben putri napon along apolong asbari pun along polong Banyak ngorok ebuan jeragen indah family ko. saomo laben salamet Yo. bakar seraja pangesto sei mari akar tanggal 14 akar aja bila tolen ban maisaro le Yo. maisaro Saya nggak tak tahu kamu Naria. Ruang rituan juga rasa Bila sama cara kena indah pamilih sekocok cara kena ini milih orang mone pun Bila ramarit kuan ban salamet jere kena salap alam Sirwako sirwaro mengekocok cara kena seruaya itu Ani kolep leso bulan lep tak nak kapal cara kena bunga pamilih Betul cara kena sayurutin bunga pamilih Tukang gendeng kurang lincah Satya. Deg deg. Kenapa? Bila para kagum deg deg oleh embu. tak nangale anu dari bang Iya, duti lu tak ningali kagum. Yuk mat bakar nang tong. Gendeng apa lek? Oh Irfan Surotoron. Irfan Toron lek. Siapa? Bomai Saron Oro iya. Tulin. Ba nama mangkat tibi lagi nama iyo keplek. Aduh, tia karetong hartongan dia. Tanggal 14 setekare telo aregi karjana samangken. siapa gelandangnya ya Gelandangnya dari Arab Saudi elong ngajak na liburi. sebercat Ngijung pangapora dari baba langsung angling sapolo. Cok se ngijung manik-manik kok. pangapora tapeng sara Longgulares Dudi masih oleh selok mira. nengen-nengan. Ngojak saya main saro. Baru aja naga. Cok se oke roker kalah katang laki. Iya. Iya Pak Yan. Iya. Ngicungi musuh ya. Iya. serang muda akar aja Ada macam bir main saro. Macam iya bir. pak tanggal 14 andi karajeng bila talen pada mai sarok serang muda Ani kok lek titisan lap alap benang mole sangirutin marek karajeng marek karajeng salamet akar je naga adik najibi Mas ditapan alang balong pangki iban putri tapeng sara aku rindu kepada saya aneka mai sarone sauma benak sahirot den ramarit wana tak sokaso mai sarong ngocak kabula mathawi berbanyak layar betiana orang akar je oh sama jer korbian sakalangkong palongkuna serang muda atas
derita pengsor kesalahan kesempetan serang muda atas nama Tetan Santoso anyo ona saporana serang muda takso kaso Ani kok bede pole laki anak ke kapangkum bini anak neng ebobo nekok badalek tetan sehile ketuana serang muda saedun Ani kok bede Mas Rito saomomi semi semalolo pola na indah pamindigo sekarang kemak balongkuna serang muda balongkuna aku rindu kepada serang muda kelambatan maka sempetan atas nama Tetan Santoso ekoja ayah nasiku permintaan dari putrina serang muda gendenga isara oba oleh tarapas KPC jakna nyaris tarapas mon setak pate agiul keniko serak KPC mon berak panyawera julegi kardos Tanggerang jakna go sia mak Tanggal 14 serang muda kerja grup tapengsor buat putri naya torana lungkung tulipa jelas kare eka gila pula katika serang muda makni serongku jakna putrina serang muda le seyangku ya etolin pon mare nyikot kek andi na nyonya nama Srito kita gelem mare esekot model doyong ani kok versi India pada alamku nape boleh panggi bang setak baik nekok mat bakar le mat awidungan tapengsor bila Mariono Santoso nekok semangki salamet bila ases Mas Rito tak ketinggalan Kak Nono nekok Cimas Noto pon on ani kok lek serang muda tanggal 13 akarja nangga adik nanti bunga pamili sakalangkeng ruak pangistuna on ani kok pada serang muda atas nama serang muda tanggal lama aneko tanggal 14 grup tapi Kek mak meko buruan nama lako mate berian nonton medok papito mon ala koma kata pengsor grup tapengsor eko cak ditampil kena bila tapengsor jirus limon
batu juga dari tua kesana wakone solo Selang muda ada koma akal atas nama anak Santoso Jaya Selang muda tak kelari koma Indah memilih. Hei, hei Santoso Saporagi, sapora, sakone ebeng. So, Sakone gatrinya, ebeng, so. sapora, sakone ebeng. Sakone ebeng. Dumadayeni unjagi kalabeng. Made kalabeng anggun. As'ari ben Mahmudi. Roa Sagala dong selang muda Entara kalabeng Sagar jatah kerbak beler peta ale langsung ka nomor beto melu Beda pesanan Menjuk, Beda menjuk. pesan dari serang muda Mat bakar serangnya pangesto oi oi Serang muda tak andi panyompong apa Kau mak nyompong Santoso mak kabungaan Kau mak nyompong kabungaan dari kena patamu yariai bintang surya ngaturaki selamat datang Longgulares. Putat ngelebot. Nyonya Ida ben Haja Marwa koni Ani kok pompong nembong gimana sandal tentak cak loncakan mun sanunto gula. Patenang ayo desak duh tanang ayo kir-kir ngambek tamu polana tadek ngabes pale setanang. Setanang ngelek balik Iya, juga. yuk. Cokir-cokiran lek mon ani kok akan tong tak atale Joker-jokeran ani kok polong ben bulan Joker-jokeran Nyonya Ida mama najika nape boleh ibu aja marwa pon alongku ngireng jalan ma on-laonan intara ka gentong tak atale wajib no katuana iman kirang jalan on-laonan intara maka gentong tak atale Joker-jokeran serang muda pon paling mana Selamat jalan serang muda tanggal 4
alas tapeng isor iya torana longku jogeran sedari potran pontos antosan mun bungana mak tadok padok seekocak reng apisan orang apisan bedepo napa ngirengkan rompok iman 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 ayo goyang Semarang sakalangkong balong kuna bunga nama tadok madok jogeran pisan dua monologku siap pisan pon pada jogeran bila asari maknyonyen ida ruah pedang tretan mahkoti napa boleh Aja marwah Aja marwah tak ketinggalan siap pisan pon ruah abdo salah nape pole tutun apos tak katinggalan nulis ngejipno persatuan hori bodo akan yo mata-matale akan mata-matale tak ajib penuh jogeran lek mata anggun tikangi ijung jogeran Sesat pisan arwah pada Apollo jogeran Sesat pisan aneka pada ngudana Seapisan cek atoro witna niko pada
Gipno niko katuan nale indah pemilih ruak le lepelena pada abeluk buk terus sakit boleh aniko le lepelena aniko le pada alongku cokiran Lepelena pada pada cokir-cokiran kok cokiran le madhab de Umawi Gipno niku asal-salan besenawi kok lek badano indah pemilih yo ayo akan tong atale Mon apisan pada ngodene Apisan pada ngodene Sana kosong katina apa Pak Gipno kata sengki langsung Sutrisno dari Babang Ijung apa ngapora kelulek kalau mikirnya huyani disa di kacak benar ben mulete dungga bengkona rukun karya dekit-dekit ada sirina maendek tika biar atas nama Nika Asari Ben Idaroyani Iko cak Niko pisan sesepo Nape pole Niko Tretan Mahmudi Cuken aja Mas Wani iya kok Eko cak pisan si anom Sakala kong pangistone alam ku ben sombongen Pangapora kala pangapora pisan atas nama akan tong taatale pisan dia dida mate torot dia dida yeni mate torot le Pangapora kaula dari kantong taatale pisan Niko
kok Irfan sen mangki anak alek Duh pon pada nekani janji sesaben pon pada ika buli asari asro bunga nape boleh asari kani kok Mahmudi sampean apanya orang kaula ngatore longku pisan tak ngarep kaula kapanyong pengang ken alongku seneng sampurna sampurna sekirim dari barat dan untuk ke timur dari barat turun ke timur Arab mulai bilar sama kelapang tapak angku ani kok berderasit pendekar agentong tak kale oh pang gentong tak atale neka aripan pada berderasit wajib no tak ketinggalan ani kok tutun calon kerja neka teteng kalan kerja lepa-lepa damangki pada mangki ani kok beda sukile korjukan hari bila ini kok dari kili iyang bila ini kok mare mada teng rukun karya nikah jipna katuana gentong tak atale ngirpan janji sesapan pun pada ibadatem pisan beto samakin mak puna bukti pisan kaula janji pisan menekan pon ikabukte maporong sateja bila teton laban Ahmadi aduh sanat kapan maraknya pada nyakse neko sedari pemorang pada along palong pun atong rantong seeka janji pisan kaula ikaniat di dalam matedu wa anong les rikuan jukan wa saini ikaniat mulai bilas asari Ahmadi sanunto pun pada itekani bisa masa peramak panangko apisan apisan orang tak andi kaula
Kaula tada epang kia-kia Kaula tada epang kia-kia pisan kaula Sanajan tada seepang kia-kia pisan Epang kia-kia kau lemot pada sampurna Reka wardi pada polong meri Neka wiwit nyaran dari budi Sebentar mak pangan kepapisan Mak pangan kepapisan Arabku tarik kabadaan Karena serepot rana seduaan Duaan Sakalang kepisan kau lemah pangan kepadu Seeka aja samang kenapa nertekani Makolong kaulah sataja pelong mama Makolong sataja pelong Gendengnya isara obah banyak pisan seta ongke pangistona i dalam dada makompol sateja polo Bila tak pengsor apisan ben akan tong taat tale mun aniko kantona pon teti setong nur asanatun napa boleh wak nyonya ida eeng ikawati akar jeng mulai saput ekalenale Niko toto le toto apalong ban bulang Putri tapengsor ruak titim mama napatur Nyombengan pun karyang Rukun karyang wak nyonya eeng apolong ashari Niko nyonya eeng Seeko cakle Jakartaan Neko enor sedari kerujukan pon pada ungkeng Tapengsor apisan laban gentong taatale Apisan pada ngudena toto pada ngudena Mun keniko putrina akan tong taatale Bila titit niko putrina tapengsor semakerongan laju abando titit aduh tika mak bulu-bulu ayam ruak titit putrina tapengsor keniko tapengsor ruak titin putrina tapengsor ruak tutuna tak akan tinggal mama mun aniko nyonya namat awi ono pada ngirim putri tapengsor putrina akan tong taatale putrina tapengsor akalam piniko India Aviani indah pamili arwah tatona pada along molong bila tapengsor tantona mat awi bila akan tong tantona arwah kak Cipno sanon topon cencina sabisan mon pada nikota temu Barem magun. Terima kasih matur saya Bu Sekelangkong. Sangak sapolo langsung kalah. Sangak sapolo langsung kalah. Mina, Asus,
Ila, Fiona. Serdetika siang ben malam ngalem mata ngabula niko bedesi andi anape mata lambe dikane serka bula abula pon atau pete tak alaki ya boleh cuma setong katika gentongan ate Beragus benikun bagus indah family Beragus. Yuk nomor sanga atas nama Jengker Sakti bulan 10 tanggal 19 akar di atas nama Haji Rusdi kong langkong juga bersama sang kurang sakti pen 255. Orjukan beda anti bom buser alam daiki tanggal 19 bulan semangkin iya sapolo langsung bergrup tokol tanggal 19 abareng riaban siapel Aji Karjana Yusuf tika nomor berempai mau nomor 13 deki Maria Asar niko ki nomor 11 Neman sapora bula perak bisa ngabesek ya niko keputusan pada matawi Gilandang niko parina tokang bengko, gilandang parina tokang bengko. Tokangnya mana tokang, tapi aslinya tokangnya orangnya. Minta model beremah, orangnya saya tahu. Ruah, wah dan boleh ada mana kana Fiona mak nak bicara tiang loros biah. Ila ada jena beremahku. Bi atemo ka grup tokol ria bibir jeda cilet mamanis. Tongkeng jeda talkontar lagi ka timur beremah. Ular apa yang Paletere sago ni mata sesut tanang ria. Melihat sa tanang kota kertak nemu mari na beli pion na lompet denjo ya na Arep pancelengan mulai kelek benten kaula Kang Mas Buser alam Jengger Sakti anti abom aleng-leng pendowo limo sang kuryang grup tokol posang lantaran lako ingat dan kaula Kang Mas toroti seganteng eka gila muntah toroti sayang Erpan Doron Arwah Aji Akarja tanggal 19 bulan sanga beuri na sampai na sambeli ya bit kalu ya bedi kulkas oh aneka nyumpang tanda situ Roni-roring di mau ojak situng berempat situng iya situng benih situng Semas Rito juga nyumbang tanda situng yanto Se Ahmad Pendogo Limo juga akar jeeng Wak Cirusti Tantona bulan sapolo Jengger Sakti Aro ale Irfan bodo dimah Semurik sawak tahun dateng Napa boleh wak bodo endi Wak Aji nyumbengatan gelek Mas Rito nyumbengatan gelek Kare ada teh
beles bulan sanga Pak Haji Rusti nyompeng tanda neko situng banyakna Mas Rito nyompeng tanda sakone mat hawi cek kapalang cek kapalang mat hawi sakone arsade cek kapalang le da emak mata etapuus neko jumaratole laban arsade Pak Haji Rusti akar raja tanggal 19 bulan Sapolo bila depak le maka bektona oh karja Haji Rusti manter ontong ago Cimas notone kok besar alam Cirusdi grup tokol akar raja tanggal 19 gile ane kok to bule kolong ben bula aneka seraja padi surikna Cimas noto seeko cak neko raja bonsai grup tokol karajana apereng ben se apel aji pada tanggal 19 Ruaci secalon karja hari ebor memang the best tanggal 19 Cirusti juga Cirusti mata calon karja pendawali Muhammad juga calon karja maksa itu ruak le Irfan bodo di mago oh maksa itu tanggal curian Cimas Noto sama kan pada long apolong surik neko endile laban morikso saidona aneko pun pada ongke matawi pada ongke Cirusti Cirusti seakar raja pusar lama juga calon raja Gerap total akar raja juga dua ipang basuki ponak pada ngirim Mustafa dua amat tak ada tiga gelar basuki sama kebon pada kompak Sarawini neko aane kanto polong bendule Mas Rito ma akar raja ale tanto nama tahun detong sebuser alam tangker tanggal 19 santoso nyatorana longku semulja Ruak Mustafa laban karek ipong wardi Pak Haji Rusti ada saja tak tertinggalan apel
bulan sapolo Mathawi iya torana longku iya torana longku So. Lesung cemelung nomor 11 dari Potran le Agut made toron ahuyane kalabeng misong doale roa almuki bet pastiane made ekala tak tak oh, tak 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 oh, tak jegur tak tak oh, tak 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 aduh made pas kala anggun pastiani made kala bisa aduh made kala lebet tengah le du made pastiani made kala ke beka grup satare tanan tak oh, tak ning tak Mayo coba mata ada nak awi. boleh serak juga nah Cara juri ya tawi ko. Mat mereka eki. Parah gun. Nikah beni grup keng satare tanan ki. Dari Poteran. Tenang kok lamber nakor masuk. Oh langsung ke atas ki. Tak minat puluhan nyaman oleh kasungguh. Nyonya Pastiani Almuki. Tika Supyan Alatas. Mak bodoh alatas saraya. Bodoh. Toles cabaan kanya nama Ike Jungi ben Supyan nih. Joko tingkir. Yuk jalan. Ali Usman wak beda almuki apa boleh arwah Iswan Pak Jaka kare eman cek tina aki kare kapekeran terong apolongan kare kapekeran terong apolongan Stop. pada tipapan jo apa yang tuh Supyan sorong ijo. Supyan Stop sakejo. Aniko bede pangisto arupa aki sombengan sakone
dari puteran tandi panyombeng napa jaipun gunjo mak nyombengan apa nih kok iki mas sis harwa lah nyombeng majeran apa tika enten oh almuki saya nyombeng ada korbian minta kasih apa kok kemal muki masya Allah ongko masih mbok nih ongko tiga lek kesalek cak mbok ah tore pian ongko bola bakal aku yani dari siapa ya? bola bakal dari Pak Almuki Serati aneka dari Patran le sis nyombengan tanda cuma nyombang ongkosa lodrok aneko sebanyak nasa tengah luse Pak lekor juta 6 kali aneko setengah lusen serati Sakalangkang Almuki panyombengnya dia ool yeni mina panyombengnya seanum tantana le asle tantana le os ahyani mahkota jaya pun alongku sakalangkang panyombengnya ceko parang cuma panyumpangnya bala saka dinto cak napa Almuki bisa nyambung saporana bola saporana ahyani tak nemu panyompangan pele panyompangan pele alongku Almuki berpanyombongan estonaring ataretan Kang Almuki nyompang lutruk satengah lusin ajumlah niko berupa supyan sakalang kong panyompang Almuki santoso tona-tona bunga nama tada pada astiani ataretan pada Apolong kau pada Apolong dari potret tanah tona jauh maksa cengpak Almuki dari Estone untak saking dari Estona najan jauh mati jekaje ruak masuti pona pada irim maritim tali sakti pun alongku Dumak saking supyan estona orang akan aja najana jauh sana tosong makuna datang ikan rang-rang Astiani. putra BTBT lokal moda apa boleh Supyan pada salam niko pole dari poteran ahyani tretan siswan dari poteran nyompeng tanda nyompeng tanda serati
Sakalangkong sadari puteran panyumpengan Tretan iswan juga numpang tanda Anika tantona se anum alamo kile penyenyonyana rawa asis tak katingkeun Bilale astan teniko astiani Awiani Anika tanto astiani manjat bisa jambong Sakalangkong bela Paparenya dokter kaula Awiani mak rengserati lopis kontrol baris sobeton nama laju padeng horima Ruak bodo grup satare tanan Mon Aniko Eko Cak Dungan Almuki Ali Usman Retan Iswan tak katingkelan Sakalangkong Sakancami palong kuna sadari poteran le aneka pada apolong sakalangkong amak panyumpengan bungana santosa tade pada mak tade pada Mas Udin apa boleh tretan asis Arwah Pak Matrui Eko Cak Dungan Sesepo Santoso Tretan Werdi Habisan Wak Labuan Eri Wak Ali Usman Pak Almuki Bodo Pangkung Rawa adi kusnan le Rawa almuki ben pastiani pada alungku Rawa beda siswan ongko satanda yo Ongani kok le Dan Engkau lapar Terima kasih matur sebu sekalangkong. Tak langkong gide kapan cek. Mik bedo pereng paung ke atas panggung. Kak Dinto sanaus makan jalan. Tamoy mulai gila tak bisa deer nih kapon. Teti mon tak serena tamoy ni kabunyak geluk tak ada nasi nama lagi soto nama. Dumada ajeng susmiati toron le noro ale madelen jelenan rawa le rawa beda lokal modale nomor 12 beda di male beda di 12 12, 13, 14 harus sampai 12 beda di Maria. Jawab. Tak langkong mik bodo sebongal. Magi telur ratos. cak nangkok nang tangga apa Magi telur ratos. kalak berak alang-alangan sakonek kalak Titisan lap-alap. Saya tak toron buru toron kepi. Saya tak toron buru. Lastari nikah pandingani manggi. Pangantanna siap-siap, mun tak siap ngalak tamui boleh. Tak langkong lagi selamat datang tali sakti serahop. Kong langkong juga raja singa, semarmi sempon gelak si alongku. Ani komodo
Cereng 12 tak ada wi, 15 kalamben wi. Nyaman nongku. Fiona boso ila desa orang aku rosan. Desa apel hamsus ben tosan koros ngalagi se koros ya. Ane kok buru datang. Kini kok kopi nak kita ekakan. Jen na tak eder kini kok. Desak nak duh mak loros buat anak. Kutik ngalak sarong wana lepet sabo imon tengah mak oleh beleka abei tongkeng jeria. Mak laju cara tiang go apel santoso sorua belis mulai gila. Arya si aja geson apel santoso. Si akarja apel santoso. Nyaman na tempur buko. Yang tengah pung mak alit bulit pencung-cung. Dok mai pung lah. Yuk lanjut. Apa ya? Siapa ya si Torong? Oh minta anggun yo. Iya marah. Angka tapat. Ano, masola gua lupae lah. Lupae kok lek. Lupae ingat si. Ipung dong. Ingat si Ruwaro, si Ruwaro. Masola. Bustentos marengakan. Marengakan tabuk kejo manang dong. Mi do tiapel pot malam mah. Baru mah. Aguling aja. Semar misom. Apiani. Goyang ya. Amin. Etina disen. Sarojek sek mosek ben Hamid kang. Arwah badak. Seeko cak tantona wak rang-rang muli. Titisan lap alap. Encong bete-bete
Surya sia kerja. Anggun. Anggun. Arya Poltasio korang boleh bilih serengi mate lek. Anggun. Apa? Anggun. Oi, Ah wiani mak ngijung bayi na orang kata talo lek. ada apa? Ruwa Sultan. Bode Dinto. Aniko. Sudah lapar. Mapole tompangan. Kan Sahur. Enggak nyoba ya ngesabi ya dia. Iya, iya terkemah nah. Keratonan. Pereng-pereng. Gak ada kecil. Oh. Ada ada Jan. ya tore. Ekal Jana Santoso korbiona lebih 5 juta. Oleh nah. Iya. Di Yang nawa. lapar ngitek. Iya. Duh, enggak buru melepak sule. Bakso Are warang. ngok ngeter mulai gulaku. Are kala paten aja tek makanan aja kana. Seipong tak later ngakan kada. Tak langkong syuting kaya nga beneson. Syuting beneson kerem. Pangantan ngireng pamke. Karena nana jaga kak dinto